social media platforms zitu harimo Facebook page yitu mbageta TV West Nehinda echo kora no chimabo kumakugikoresa ekikuru no kushonda akagambo like nabwanyuma kabasa kugendera kimwe televu page yitu kan hashtag abwa program eji ni sisimuka then X handle yitu at TV West UG aho tinkwendo jabirire banukwe wirukanga ukatushanga yotyo kandi turi na live YouTube okubasa ogumza muntu kwasaganya program eji hamwe mpaka shaisha tu nyena ngo base koresa na WhatsApp namba yitu echo kwenda kutuganirira chona obase kuchandika aho tubantu tungaje buterevu nabwo echo basa okujihandika na note mushanju mukaga 2 9 8 ni 2 nkaga ni 2 niyo namba yitu ya WhatsApp obasa kutandikira munywani wetu tubase okutambura hamwe abo program eji bwana ahadakika 13 ezali ngumshayiti yo kubanza omwizoberi rwa kabiri orwebero byo kwezi 18 bwo kwezi kwa kabiri no kwetu atandika tutyo okubasa kureberya hati okutwara twaza tinkumanya Vincent weekend kutamburireta na kurebera izoba ngakuherero rwa kano rwa wike hwirenda was like byona nije ninga nimbasa gamba ndebe noreba kushutunta kubicenga ayo okay no nkabandike rwakatane ke Valentines harukwe uhotakijuka shana mwenu kabirgo hato ikiri orumwiso warusigira abandi so rwakatane twachimanyire ngo people are equal but some are more equal than others rwakatane akaboje akaboje iyo nono manyango ryo muri igi uza kurebore bizo bari yahingura byahunure Manyangari abakutuze bisanirizo hinabakutuze imyaka hinabakutuzo kumbanywa hinabakutuzo kwetegerezebwa so we saw other people more equal than some of us and we are like it's okay that's life but I think Valentine's Day no manya umutamu kintu kibi complete nico bakizibe ko gacine kebirungi byacho now ninyesigana yi nabi yayambire mbesha tuwotwe no yeta number 1 okari number 1 inakamurike na atambura niwe no yesotinga kandi no rero kirungi Valentine's netandika no mwaka ebiri 12 byo kwa kabiri nkimanza ngo waye sotinga kare ogo mwaka no baso kutagujaberera munonga because noza kuchimaje ngo umuntu atwire nundijo ninga aru number 1 now if you are number 2 number 3 number 4 noiza kwesotinga rondo kora agenda mumisho nyo no nsiro to mwago kwa position yawe ata yongera kwe positioning omangu waho ningo ba ready kurwana why should you there are those who believe in fighting amuntu batora namba yakana yiwotu nyo namba yo kubanza hatsha will you move places abo ko mutumaye umutima ngo kuba gwacire mu nete bikorwa byawe not kiyo muntu nakwa no kora buri kimwe konko mutima go muntu gwagutari at peace with you no bwakurwana kwingana nakweje karubazo bagiye nundi so abaza gwize Valentine wish you the best na marasha Valentine tekira kugira mu ruvuyo kurango orgemo ngo hore ngo bamushira mizi manyasi tibukira kurugamo I think abantu bayona bagenda ba adjustinga but we congratulate you abachiza gwize batyo because there are very important nikushikamize ngo habaho bamutwara Mr. Tenosha, you have been walking on a red carpet. No shot to carry. That's stupid. Eh? That is stupid. Have you been loved well? Zanka loved well. Achiravu no dipemisachi. No, omuntu kuba kurumu ni omurumu no babibu nejya nkumuguma muri nye na nyimba gumo. Mucuba murumu muri nye nekigambo cyaje cyaguma muri imwe. Ato jiboriotyo okareba aryo mundizo there is no dipstick eyo kubasa kupemesa ekigambo kibari kweta rukundo nangwa no muntu nabasa kukorera buri cumwe konko mutima gotari mu kiryaho onkacharte kan some signs zezo za statement ejo nzoreka ngo you may not be no za teenager rukundo ngahika huna umuntu yakoreka hati wabonje no mano bidautinga abasoka be batwonona ngunakora buri kimwe cyona even when things are still moving well hati orias gaza doubt ejo nje no muntu yakiri yarayino gym hati nyonkega ni manyangu obonyine obatonyine I have to do what I'm supposed to do mbwena hata hora manyangu nikukunda ningati kashineta rurafu nyine kwa ni mpitirize merme nyine ko nani ikiriza ngo zo magara ganje
ebinshemeye kuba ninkora around you nimbikora obanije obatije warukunda kiroho obatekiroho it is my responsibility haza nabandi ko bari kutwaza atira mbwenu kaza kushanga nashanga nabyamire noriyo mukazi namutwekere mbwenu I have no alternative ene I will take care of them orana bareta nabafayo nabagera darara but at heart ushanga umuntu atakwine so tinyine dipstick ya rukundo mujurizi njogorebera yizobera mbe numutekate ya mu number 1 obumurtina cyumurebere kandi hinamurebere babutunzi kandi babwirwa abo benyina mu very good charite buri kimaka kiteka kibakweta benefit of doubt program ejo tuzakugisiya shaisha tunkaburijo twine byingi twine mpapura z'amakuru aha tuzakugiye ikiganiro citu ezane 2018 byo kwezi kwa kabiri betu turahamwe nimwe hano ya Kashozi Boma Egin TV West ntubahereza ubwire bwona on programs zimwe na zimwe hadachiki 18 ezara ngumshayiti yo kubanza twaza kusaho makuru gitu umukashesha akagutwine tuzakutandikira umurembo rwa Fort Poto Central aho tukureba ngweka yomwe aha abantu bakuru bita barujiro magara gense jo mucwekecho bariyene barwanda itaka kandi mbagira ngo omushijo gukuya ataka rujiro magara gense inabana buyagabirwa inabanda buyabenareberera haza aho yaferire hatabana ababagira bakwatanisa nabo basharamu okuryangatanisa itaka ryogo mushija kandi nangwa ngo rimwe baruguza hatabeka barebera ufutangara baronde cyo gukora cyabura itaka riyo nduhwaho abana nebefura bagarurwa beriye bekejo ngwene baba banyantagangwaho hatabeka beterire nduru okugira ngo bundi hakagira ecyahonokaho aho niho turebire RCC ahaborembo rwa Fort Poto ari kutaho mu nshongezi okubasa kurebe cyakubasa kwane kirugamo bitu nibagira ngo nabashabana na Prime Minister Nabanja nibashaba President wihanga Yoweri Kaguta Museveni kucyakubasika bareba makuraga ninga hajiro wagabasya nabo base kuja kweyongera mu nshongezi okubasa kutasa itaka ryo mugurusogo ninga sho mushejogo warjiro magara genseji riyo ndihwa habashime kwambara tunga kandi katwarwa bagarwe bari ababen bareberera na nabandi abakwatanise nabo bwena makuraga tugino mbishane no mbigambo katugacire turebe kugaruka kugenda Asimwe Patrick Ramadhan Sebi hamwe na Sofia Sebi nabagirangu ishebo umugenzi Sebi Kamisi akasigitaka erukushanga mu Kitumba ward omuru Fort Poto Central Division konka ahakira kiyaferiremu hariho abantu bana bashatu abiyabire nareberera abo abana bo mugenzi bari kugira ngo bakakwatanisa na bamwe omuka yabo okuguzita kariyeshebo abantu bano bakatalabaniza muno tandika no mwaka gwensanju na mwenda obuni batalabaniza isitwe no kumutera no kumusamba naki abo ensonga itaka beitobire bukayika abantu abakoraki basinga muze amani bamutera batwali takati bakatubinga itakaryete itakaryona bali kyuzire ryona bali mazire ryona kandi na Ibrahimu yahika yayiruka nibo bamwa baba ibiri itakaryesito kandi abaturugumiza isito kugonza kumutaki mbamuteyage ne bigara byemuntu abantu bagira ngo Badru Juma n'abana bo mugenzi Ali Sabiti bakagumza batungane byapa byitaka eryasigireho bahereze kuguze ikicweka cyumwe cyitaka ryabo bitabo kuba Ibrahimu akabena sente nabaza nawe yayombekao kifuba batamaye akombekao yasigai spaceful niyo mutabani ayombekero ya mwana ayombeka onu Badiru nawe yayombeka na mugenzi omwalimu ali naye yombeka bagambe kikalo kyona bakihamba bakitwala Mshaba government tuyambe so mzee Museveni atuyambe kandi shaba mama na banje bararole kisabikini ntukisaba otayi mu nsonga zeitu ekintu cyo kiretire office ya RCC ahawa Fort Poto yabtahamu obwere kutebekanisa horchiko ahagati y'embazo zombi n'abatura ahitaka erukugambwaho Senyowe Ali Juma akafaine emyaka nkaga ni satu akazalirwa hano twakura hano yafa yasigaye ibihandike biyasigira kinga receipt z'obusuru ubiyasasura gitaka limu that is
is evidence I am having to show that the land is ours. Konka we Badru na woryo mbaro kutekwa mwaka kumu kuba yagurize agizire ngo itaka ry'abana aba dirho obwendinga na futi 50 aharigana itaka lino eki ninkimanya nk'abantu nzeko nyine myaka 8 ngo ali itaka lino muri rugero lya sebi eki ngakiye kulira nyeka ongo mgenzo bakweta ali family hiyo nyine na muhiri no kumbeke jokona kama tena okuteje koni kandi nabana bakuziraho ni bakimanya nawo gweka nakimanya kwa Enshonga ni yemwe kishangire ngo ab'ekitongore ky'ebiragiro ekya Justice Center bakaba batahiremu kugarukanisa embaju y'ibirezi kandi twagambaho n'omwe kunagire kushanga nashanga ngo ababiri batabarazibwe bakatunda itaka ry'umugenzi babe baticirezibwe kandi ekindi nkashanga ngo aba bantu benye n'abatunzi itaka ry'umugenzi batwire nibatura mu itaka ry'umugenzi kifuba bakambari bagezeho kuja ku cleaning itaka ryo still zihendera zibire nduru Bwarare Robert oriyo muhezi wa RCC ahabwa Fort Portal akakuma katiro mu Badru na bagenzi be kwehinduramo abasigirwa bo mugenzi kuryangatanise ibintu by'abana kandi kistada utingaho kwikiriza ngo itaka ryo kamise tuko so ekyakabiri no kugira ngo Badru yakumfaminga itaka na we kartariye wade yakozire mistakes akakuza konkari hitake sigiro ri yakora ki iriya abaza kutorika kukaza kutandikira agiye ndera ni yeje yenyine bashija nabura byona ngati nayihama nareba abana b'umugenzi Kamisi bahamya gyo itaka ryabo ishaka sige bandiko kimwe cyona hata nari side ndijo nayo negambisa mane yoreka nababana kuba kumangu itakaraka kandi cyantangaza kuba n'umuhozi itanga kere yona mwino hata nacho aho kwa wano itegereza je batimba umugorra bagubyara hino rwigi icumanza ngo iryanyu njari yakomaho atubari abagabirwe barya abana babere abiyagabirwe nareberera nibo batirimo amanu kudisorganizingeka nangwa nyine bakwatansaho nabamwahabeka abo kwanoreba hato bwiro bw'intu batwine abakazi bari kurenga hari yomwe atuza kushangoshanga ntwenda turirire bariya ntwenda tubacankaranye itaka turutware tugire so kumugira side ya Germany. This is what happens. So beterire nduru kubasa kugira ngo bundi itaka ryishebo rikabasagara ko mbuteka kandi buri muntu ashime kuba na tunga hitakera bashime kuba na rutunga abako ejo kubanza itaka ryenze ndiyongera kubarike kubarike abantu beyongire kuba binji so akachaka kuba karuho niwe nono ndangogire cyo wasagazaho ubundi niwe kayisho tandikiraho ubundi nyencha karejero kuyasha but all in all itaka ryo rahanga y'abatatu kwasize ninjangu yayongera kuturetero kutemagurana okwitana okubingana okongezebwayo okuza umukoti nebindi ninjani cyo kirizeye sofa ukurete mihondano omakagita guturumuna no mwihanga riyo no kutwarira hamwe so ngabe nyenda ngusebonya bo takarjiro magara gense je binte byoyine sigawaraga sigawahandika je cyandiko cyawe cite ombaroya cite omubanka abo kwa nangwa nabataka bamwe tutekateka ngo twasobora gwa bwitu nabo twakibesiga uko mwe mbahendera nabo baturire mu rukwe mbwenu ko kusugotebekanise hati kucukushomwa bagira ngo aha naha charite ya naha mujurizi ya haha naha bijukuru hatecho chwa abandi baburehi batahiramo ninga nabatahamu at least abaroho bahame dere nshonga ziraka kucubwamo embera niko yemerire tyo umurafot poto bita hantu azakanga ukace omuchome aho besije akomirwe nabatahibe aho turebere president w'ekibina eCaNUP Chagulanyi Sentamu hamwe nabatahibe abarimu Joel Senyonyi ogwe leader wa opposition mu parliament abarimu Rubongoya ogwe no mugambirizi w'ekibina eCaNUP abarimu Alice Alaso abarimu Winikiza ogwe nawo kabaho leader wa opposition mu parliament nabandi batahibe okubagire aha chomeki okugira ngo base kureba
amagara na no okubaho okwa Besigye na batahi babakomerwe Obeid Lutale n'abandi kandi bakabasa kureba icyo gukoraho bakoreka ngo bashyikireyo baceberwa aha gate batahayo konka amakuru agarugireyo nugoreka ngo Kiza Besigye twabase kumureba uko abagizire ngo arwire munonga kugira ngo utakubasa no kwimuko mu kitanda nabwo cyo tibine kuba nibamuhikaho bitumboreka ngo at least Obeid Lutale babase kumurebaho kana nagubihireye nago nibija kuba nabagatoreka muhere kubarugireyo nkaba opposition bagiraho bayirundana ndebere munamugisha muntu na nabatahi baba bandi okugira ngo barebe nibihe byakwasa kuba nibyongerwaho katurebe amakuru agumbuyijire. President w'ekibiina ky'NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'ali wamu n'akulira oludda olw'obula gavumenti mu Parliament Joe Ssenyonyi, Ssaabawandiisi w'ekibiina David Lewis Lubongoya, banna FDC okuli Winnie Kiza, Alice Alaso n'abalala bagenze ku kkomera Luzira okulambula ku retired Colonel Dr. Kiza Besigye okulaba embeera gy'alimu. Bwe batuuse ku kkomera basanze ebyokwerinda binywezeddwa era baaziddwa okusobola okuyingira nga bo bannamawulire bagaaniddwa era obwedde ebifaananyi babikwatira bweru. Bwe bakomyewo Kyagulanyi ategeezezza bannamawulire nga bwe bagaaniddwa okulaba Dr. Besigye kyokka nti basobodde okulaba ku Haji Obeid Lutale munywanyi we bwe baakwatibwa okusaako Bobby Young. Tulabye Bobby Young, tulabye Haji Obeid Lutale, Dr. Besigye tetusobodde mulaba, batutegeeza nti mulwadde nnyo, munafu nnyo, tasobola kuva mu buliri. Ekisinze n'omulwaze nnyo kubanga ali mu kwekalakaasa yaziira emmere okuva olwokusatu oluwedde kubanga bamusibye awatali musango ate mu bumenyi bw'amateeka. Agamba Haji Lutale ababuulidde ku mbeera ya Dr. Kiza Besigye nti si nnungi era nti bongera okumusabira. Obubaka bwatuweereza bwatusabye tubawe nti mulwane nga temulwanirira Dr. Besigye yekka wabula abasibe bonna abasibwe kkooti y'amagye mu bumenyi bw'amateeka. Eyali akulira oludda olw'obula gavumenti mu Parliament Winnie Kiza ne Alice Alaso nabo boogedde ku ky'okubagaana okulaba Dr. Besigye ne basaba abantu okukwasiza awamu okulwanirira eddembe lyabwe. Tetusobodde okulaba Dr. Besigye tulwakubanga ali wiiki tasobola kulaba muntu. Mu buntu obulamu Dr. Besigye teyalibadde mu kkomera. Yalibadde ng'ali mu ddwaliro ng'alaba abasawo. How can the Supreme Court of the land tell you that this is an illegality and you continue to hold people like that? Tuze tubyogerako of course ku floor ya parliament government gabatusuubiza kye tukolako speaker ngagamba kirimu kwasaganyizibwa mulindeeko naki naye tulindeko paka ddi kubanga embeera ya leero yo etweraliikiriza tomutasobola na kuva mu buliri olw'embeera embi gy'alimu. Oluvannyuma bannabyabufuzi ku ludda olw'obula gavumenti basinkanye okulaba engeri gye bayinza okuyambamu abasibe abali Luzira okuli ne retired Colonel Dr. Kiza Besigye babadde ku kitebe ky'NUP Makerere Kavule ng'ensinkano eno tekkiriziddwamu bannamawulire. Kyagulanyi oluvannyuma ababuulidde bye basazeewo ku nsonga ya Dr. Kiza Besigye okulaba ng'ayimbulwa. Okuta Dr. Besigye n'abasibe bonna abali mu kkomera mu bumenyi bw'amateeka era ne tubakubiriza mu ssaawa ezo okugondera ensala ya kkooti ensukkulumu okuta abantu abo kubanga tebalina musango. David Tamale yakusakidde eggulire lino ku Rabkedeti. Ebyo byowabichenga ebinabichenga aza nebinyiizye ebi bintu by the way abakwa nooreba nkaba ntakukimanya Charity Supreme Court enkuru Court enkuru na High Court Supreme Court no court ekirezi zindi zona mbwenu aho kureba nekyereka ekacwa mechi mukakore ekika noba noreba ngo kimuru mu generally nayimukuza handi and that worries every wise thinking person abokuba noreba nicho rebero urufundo tugitacha tokweda ujo tafiruri yawe tukantozita kayara twara ninga aruto afecha kanyagasinze urufukuru kurukubaho mwegita because ekintu ekikurebeka kiringa kibi nikibaso taba kibaha muntu nkiba kiri kibaha abantu bona so it worries a bit.
nukwebyemmerire bityo no kongera kushabira ihanga tukongera kushabira abarwire kugira ngo base kubaje beita amakuru aganagaraga iganukoreka ukano Dr. Kiza Besigye ombyakoze harimo nana ukuziremeri agizire ahabwe inshunga iziryo munda ye nabwo cyo nacyo tumushabira abo ko umuntu yatarire natekwa kwa mani kandi endware zine is taking advantage immunity zashangije abirire nizikugendana so katumushabire umwe mutayayire agire cyakorwa abo kuba namwe baryo mbeho mu Bible mbajangu abamwe baye barinka barukurinda bakakwata turabagojegera urunyigi zayiguka bari abashora so you never know byona nuko byemerire bityo ahabwa program ya sisimuka idakika ninde bazaba 3 ezana umushaye kubanza turi no kwijana n'empapura z'amakuru tukazugamba nazo mwene hatika tubase okuzomuka humuro tugaruke turukuretera ebiri omumpapura z'amakuru gumaho nitwe Oyu n'omukuru nk'embaga AGM za Sacco, graduations, emipira n'enkunga n'izindi noyenda ngu abantu bazirebe live ninga shobotunu aha TV West utaferwa mu gishogu ubwo hati TV West nebasa kwereka omukoro gwawe aha kabeyi akacendezibweho live ninga shobotunu tukirire aha office zitu omuri Boma Mbarara ninga oteresi meji eya notina ikominina 33 nshanju not TV West nehinda omurebi wa TV West oguno mugishago kwesingurira school fees omukazana kakwata maja TV West neja kubanegabira omunyamugisha shiringe mitwaro 50 buri rwa kashatu program y'omuneneserezo okweta bo mukazanaka aha MTN na Airtel Money tera star 238 star ishatu star 10 hash zano hangure school fees Ebijo mpapara z'amakuru nebikushyirwaho rya Ntonde School of Nursing and Midwifery. Empapara z'amakuru nizo twagaruka nazo kandi tuzinaha ibiri zeri izoba the brand new papers of today, the new vision asiringe 12 na bokede aba asiringe 10 zempapura nizo twine today katubanzo orujungu the new vision charter za kwereruka today. The new vision, why government has raised next year's budget. Niyo headline bwero kachigarukamu no manya bwenchi government yongira sente za budget sezukwija kashati USAID kere yachinjire ebene kutera mu kitori ate kitamu obunniyo no hangu sia budget yawo ngo yirebe. I'm thinking anyway budget increased by 8.6 trillion ezinesente nyingi ezibongira budget ezitura nzibanzishoma kuyoncho buzo kirunguzo zero ninga no kuzongera mu bigambo in reality zero tindi kumanya. Congressmen condemn USA sanctions on Uganda via page ya kana weza kubishangaha. Then harama kuraha marunji Bishop Wanok reconciled the Cheng and the Mong. Aba babiri bine bafire omwaka yazinza kwesimbo wanyu. Bishop abugine ababwerekanisa wabareba warasmaire ryaha nyonorenga mbende ikintu kirya mustari. I hope it becomes a reality. Bagaruka nigikurungi buzima kwe bitari yeba bujya ngo at this time bamba mangu arebishana ubundi babasa gukora ibindi. Who is new West Buganda Diocese Bishop elect? Nuwoha noza kumushangaha who is Nsereko
bamweta Reverend Canon Gaston Sereko ogotorinwe kuba bishop wa Mushanju wa West Buganda Diocese. Mbwe nuwo. Why government has revised 2025-2026 budget upwards? Nangwa nibatire mwe sente mwe bihabi David ya. Economic Development billion 8, Office of the President billion kagani bino cheka bibiri, State House billion kagani 3, Prime Minister's Office 17 billion, Minister of Defense ziriyaha ababona n'abagenzi baganyura mu sente zeyongireho. Aha, 60 years, the number of years and you said has worked in collaboration. You said we mazrahi myaka nkaga by the way. Mweni chesho zeunesha burijo umuntu yamanye kurisa kunywisa kurebera imyaka nkaga yarga hotegende seize no wasa gwenture akwa no ba wakuzire kandi umanyirire binte bimwe. Tunga leaders ask to focus on expanding the economy biriyaha amakuru garoho. Did DR Congo conflict cost Odinga top AU job? Ibyo ni ibintu wakumanya konkari ko cyabire ninga Professor Nwagaba commended on new book. Oguni Augustus Nwagaba ubatorine kuba deputy governor Bank of Uganda. Justice Chibita defends UPDF Act. Hey, okay. 300 homes burnt in revenge attack, 1 dead. Kande vile. Zakushango mshomoro papuro or the new vision. How Uganda's open policy on refugees can translate into transformation. Zakushomatu kwejo kuchenga. Buttress President Museveni's PDM assessment tours with effective monitoring. Wameta Fatia Nakane where handika. What will save Ugandan girls from dropping out of school? No kore biru kubeta jisomo ryebyo no kureba ngo harona na okore ibyo biru kubaretera bayitamwa kimwe muri byo pads n'ibintu bindi munonga. I'm thinking anyway tunka nabwa mu kubibaturin bargo mashomera abo tagira pads na niba kubabaho that kind of embarrassment, then maybe catering for that will help. Uganda lacks doctors to manage disabilities of little people. Hey, okay. Twine bashaha bako basa gukora burema bw'abana bato. Atecho nacho chemekuteka tekwaho. Uganda aims to export 100 Hass avocado containers weekly. Hey, this is a lot. Kandi nchimanisa ngo akasente nikabaka rumu. Then aid freeze could cause more AIDS death. Ndeba win byanyuma or AIDS. M23 says key city fears of DRC breakup mount. Na Congo shayona neta ukamyaga bwera mpango arefsheke government ta controllinga haruhochi so umuntu yaje turiyo tubitwara no girota tokaka. Perimenopause presents with mood swings, irritability over perimenopause jine hayo kandi ndweni manya menopause kongati ndeba hano bagamba perimenopause bagira ngo abakazi nibajimanaginga bata. Is it easy how to manage abashawon bakugamba noshobora bahabura. My husband took up our maid to his mistress. My husband took our maid to his mistress. Okay. Kare ombyemzano Coach Mubiru is in the sport of Bada Agagaria. Then ahan bagira nkumba is in a stiff contest. Yona nkwebere biti Hoima at 50% chine shine ndeno shutu barino bachombeka bagira gucyahikankahi bishanje umurupapuro orwa the new vision. Ichai chimaka sente kandi bachisiana haha no maho Hoima kurugema nyamajuta no bagajumbura
ibintu biriyo nibitera biriyo nibihinduka hoje for good cyariteka tumanye ebiri kufoko wawo mu Bukene. Katubanze tuganira hanshonga ya Lyantonde School of Nursing and Midwifery erinisho mere rukushemesa abanasi hamwe na abazarsa aha hifo muri Lyantonde. It is not far. Omwana wa wataka fero kuhera kandi arikubasa gukora obunansi agakora obuzarsa nengashi omuntu wawe bano mucyara wawe bano musha wawe wanorangu ayine kuba nashoma ebyo byenyine tinkwe no muto munjo mubice kandi yakubasa kuba natasi akasete kurabiro mugiye byashomere kandi no gasirihanga. So mutware Lyantonde School of Nursing and Midwifery enamba zabo zikoporere kurungezizo ziri ha screen baterere bakuganirire biro kwogaho nabwanyuma noija kuba notunga omwanya omwishomereri. Kandi twina ba budget boutique abari kutujweka abacara nabishiki kabenta kwenda mu 2025 base kutamburira kubi kureka base koresa ba budget boutique okubasa okujwara kurungi mweno banonda office wear obanonda casual wear obanonda beach wear obanonda aho kubanoza hona nobasa okujwara urukurga omba budget boutique iwe mucara we iwe mushitwe bashangwa ha GBK House aho mu rembo rwambarra aharuguto rwakweta Baguta Street niyo GBK House yindu kugambaho yaho opposite na Central Market tahamu noje kwa notunga cyone cyo rukwenda niyo rukwenda kushobora by'abakazi byona nobasa okubana ho waza baterres mu yabo bagambe biri kwogaho not mushanje not 2 ashatu nemwe anani 3 ashatu n'ibiri niyo sumu yabo baterere hati uje kuba numanya aho ine kuba notandikira mbweno nkirize ngambe hona naba day to day aba bari omukijungu omurembo rwito rwambarra aba mbashobora buri kimwe cyona ya hansi yiguru cyona ekirashubwirweho ahansi yiguru kiryo mba day to day eyo mukijungu atwano reba rukuto rwa Masaka mbarra Masaka waika ajipo motel ati kamera ozenyuma ya ajipo motel around about yo mukijungu aho arecha pacha bikira Maria nico kumanza cyakwakira hati taho mu mwenyine uje kwa no shanga mucyone cyo rukwenda tinka bigamba ngo nabiheza na basamira izinga ntyo kandi bajyango no basakwaterana nasimu yabo base kubatunga kandi bajyango na wagure binji na nebihango babukutwara barukoze ntambara eyabo bwene simureba njiji not mushanje not mukaga not 2 kora abaterre noja kuba no yetegereza byona ebyakwasa kwani biciraho twaza kureba urupapura urwa Bukede nabwanyuma twa kwani tugarukana n'aba Hayes recruitment experts nabo tushoborere nshonga okwa kuzitwara kurunjo mwihanga bwana urupapura rwa Bukede reba ruruti bawambiye kibuga cha Kongo we kirara abayekera aba M23 bongedde jia ebyo biri hifaha Kongo kandi abono barana South Africa esindise mizinga ebyo byona nibakwata aha Democratic Republic of Congo barana bitaha ahife ahari bajante ebikwata kumurabirizo muronde owa West Buganda nabyo ninda babishoborera hwaha nawe bamutwongera oku ari echatu irari na ndetse bamuhire gukora omugaga singa ebizimbe mukororo ayisa abana be abasisinkane nsonga nkuru nyobwe ndachembagamba ebintu byine abano bazire hatu waza kufawargaho then hatebe bibyazaho byajabirira kandi abana bakabe mbateking over ebintu babitwara mu buteka kokogabwe no bitwara so mugaga cyasinze ebizimbe mukororo yayisa abana babasisinkane orowoza ku nsonga kiyira ndoza zezo ebyabesije byongedo kuwamvuwa Brwaha na bino jako no shomaho ebya kano Dr. Kiza Besije yari mbwe turebo kubitwene bigenda ku kano shati bigire makonyo shoma yorebe amawanga ga Bulaya gawade Ukraine na manyi nozimanye shonga za Ukraine okuzitwirana zigenda okurwanaga no kutwiroko na Russia so tinkwe na ngubase kuferwa ibiri kugenda misho munsi yona gari yaho toija kuba no gashoma kurunzi mnonga ahan bajanta akachiko kebyo kuronda kagaddewo kebere nkarara so we next take ate ojoguza your hand hache it is a no throw now biri wakomaho
wesotinge ahaha nindana bagira nti ejin page yasenga bajanti nira gasaba garana ku Valentine ne kubiriza abantu okuwandisa obufumbo no kimangu no basako bawagisirwa kongota umushwere bwabagite shanga iramizo ryawe reka kugita konka tubara kwandikisa munira by then no shekeri you are what was it you know URSB yes by then ekeri URSB bitati nindani nira nabwo cyo ine kuba no manya ubufumbo bwawe burya mustaninga in case of anything noza kushanga utari umushwere obushitire government ine kuba ne ku recording ngo mbitabo byayo then emishango yaiza kuija tukamanya ngo ryo mugite zayo checking orebe iramizo ryawe ryaba ryakutireyo ebitabo baba byesigarize then ubwite bwawe tine yiba kububarra by the way hinena namaramiza gatari kwikirizibwa okugita onkanga babihangu gabagita mbwene shayo na noshemba bero mwomu otakabiferwa papa w'abasodox atuka rero ajatuka wano mu Uganda Theodoros the second yes ogono papa w'abasodox then ebyemizano ndukuhendera mbajanti chichi echatuka ku Hodgland wa Manchester United Hodgland ogu echamushitireho necho kuchondoza nawe echo oine kwano kirebera mu raporo orwa bukede blessa ku mubiru bode muyise ku mutindo gwa KCCA nabara gutarje so bamwesire kurebe cyakwasa kwa Charles Rebuzo Nkozi University esimbyewo kitoke mu league ya university nabyo nindabirwaha tinka biheza mazima leka nkoreke urupapuro rwo kurwashaka sheshekeri izoba rutunje no rwashiringira 10 noja kuba nomanya ebirukogaho mujuruzi yes Hayes recruitment ne gambachi aba Hayes recruitment kibagamba hatubaretire kimwe and digital of course hano mu mbarra branch yabetwire achombeke kiba kweta Amazon eshangwa opposite na Stanbic Bank bineho branch ne chapa kiro cyango afro ya kabiri kuye kibagamba batwene batwara abantu ahero yoro kwenda gukora Abu Dhabi hamwe na Dubai abishayi byenye bibiri international emirimo mingi abarukora umunyonyi abarukurinda abishayi abarukutebeka abarukwakira abantu nendijo myoge tari yemwe nemwe bariyo bakugira ngo hati batire mamani abo kubo butumwa buruhati bariyo bakira abantu without any pay tubakwiye sente zone is a registration yes actually no rwa mukaga is a registration yeah is a registration tuzuro konka biro buri kimwe cyo n'ikindi cyasigara actually on Saturday aho kubirango bitutandikira umwabyo kushoma umushonga yizo ambe mbine na hatu bikiro bigendo misho on Saturday 22nd nibaza ko abantu bakira abantu kaceka yuwe no kwenda kuza heru haro sente zona kandi na ticket free yo kuza heru so tubakuyoza registration kandi na air ticket na euro free so nibeta abantu mwena kuzayo mukakwato bwire kugashaha ibiri okusia shayi 11 zo mwabazyo kongana bwana hati you can still approach them ahasumuzabo esumbine nyingi emwarizo not mushanju ina not emwibirisha 25 mukaga terese mwejo kora heze kugitera ugambe n'aba Hayes recruitment experts abakugu ombyo kutwara abantu aheru obe no manyangu this time mukiraka kuturuma buri kimwe cyone cyawo noza kubashikira bakore byasigara utatire musende twinaba New Hope Primary School erinishomero erya primary enamba zabo nazo ziri ha screen yawe nazo ninye nango zikoporeho ziriyo mu kigambo cha ready aninkushaba ngo ziheho omworonzira yiwato mwana mu primary hakuburra ushanga ngunondo bundo mwana arareyo konkana urangu standards nezo nezo mujabiro ziryaho tuzinira insinsi nabwo echo nkabenta kwenda ngo shembe omwana wawe wanonda ngo agirisho mero rungi rya primary eri yabasa kwegitaho mutware aha New Hope Primary School oja kwa natunga obwegeso bwo mutindo facilities zona zuruho taruho rwe kwaso kandi amazima garungu amashomero ga primary aminji noza kushango shangangu
taking care of those young toddlers chugumire you know shangana bageze onka bitarije konka ba New Hope bani bakoreka ngo ekintu bakakitakare aha mustari tera yakasumu obase okugamba nabo esimu yabo reba njijo giye wa screen orebe what happens yonyi ngamba hebi nabasa konkabo ebyo munda mnonga binakire koko bikushoborera okukiranyowe akunyine mbwe ntwaza kumura abanywani bitogarukanza kwa tugaruka numura magwitu tubase kureba no twatanka hi nibinje bire mbiteganiso mu ihanga bitine kwa Teresa. So when we also get an opportunity to at least talk about something, then we also bring it up and we talk about it tureba direction cyaitu ine kwa tutora kwa kabiri yera nguni otwegiteho orukurabira aha mukutugwitu gwa Facebook batweta TV West Nehinda kanda X batweta @TV West UG kandi turi live aha YouTube nangwa tine na WhatsApp number notu mshanje mukaga 298 8 nkaga ni 2 naho ho na nobere yiwa twasiza mwe ntwegiteho twena tuganire katumure ntugaruka no muramwa gwitu utagaho Ebyijo mpapara z'amakuru byabana bikukibwaho lya Ntonde School of Nursing and Midwifery. Obuhabuzi bw'omushaho nibukukibwaho Franklin's Herbal Jelly. Sato shangejo homoni ya higuru yayongera calcium mu mushagama nyinji abo kuba yonezo mu magufa hamu calcium iyo mwene ne sensinga ijo ntambuza amagara ne sensinga amagara tigine calcium ekumara ejende eyo ino mu magufa ejito mushagama ezo mu mara akiwarya kone yeyo calcium jita ejito mushagama so at homoni ke kuza higuru hatoshanga yatasa mu calcium nyinji yatakweta abo mushagama hatoshanga umuntu yagira kidney stone zabo jangwa ide calcium nyinji mu kali yakushoza umuntu rwo yakushoza mu calcium nyinji hatoshanga warwara kidney stones konka tutagira mu science nyinji yo confusing abantu iwari wine infections za kidney bulikanya umanye gukira kora tabone iki no bubare wale byo umuntu okugira ngo infections za kidney nazo ni part ya UTI ubwo gutahira kulo mu mushico bwo kushesheramo buzo mu ruhago oyanga kuburaguriza ningo buraguriza bwanga bugendera kimwe buzankaye umunsi sera naranye ne ubuntu ko bwamanye nguzo present omanye ngo shayina nuzakuzamo akona za kubugine mbwazitakagira icya kabiri dehydration nabo wagira ngo mwe bagira ngo nibazira mizi ngutiga kabari bagateraga mu kanwa ushango mbiri gwe na bumire nabwo no basa kumanya ngo shayina nuzata kidney stones ebe binde binagambo yo kushanga ngo ine kanse kurya magufa katakashamo mushagama wazo mu menopause calcium yarwo magufa yazo mushagama ningo kagira parathyroid hormonage inagambo ekongeza calcium mu mushagama rwo mugashogwayo nayo kazahigura umunonga ebyo nebijya higuru ebikwetaga bakubya identifying kandi ubumwe ushanga atakubyerinda kure kuri kubitambera so tugumire hambo shonga ibiri shonga yo kubanza no kugira ngo kidney stones zezi na gallbladder stones emwe yaza kuhika kurebwa na scan neba yazo myaka 2-3 so cyamasa utino mwana kubasa kuzarwe rizoba akahika nureba kidney stone mwene kurampora netandike nkenjuma yorro eyongero calcium ndijo eyongera yes ebankenjuma yo mugusha yatanga bankenjuma yorro cho ninga nkechinyongo kana nawo ndishikahoshi yes hata hono tukutanga kujireba na scan
wine amabare umunjwe wine amabare umunsigo Ukashate- so abana bato natakacumuletingire calcium ndano kugira ngo iriba nataka kuzire byo kureba so tukira kuzireba munonga icya kabiri ebintebo nka hormones twagamba calcium yo mushagama bikanyirumba ntabakuru abana bato tikiri common munonga abo kuba nabacyari musiyambuye yes kunka ko kwijana okura hatoshanga ngo ingero y'amagara gagomanaga balancing mu calcium mwenu chances zibahozo gafuna mistake omukujirojiratinga wakigira konka cyaba nko mwana kazarwa ine ejo parathyroid hormone ya higuru ninga ha myaka y'15 14 akagira kansa y'amagufe yo kurya amagufe kiya mu calcium then uza kushanga go mwana bagizirata na wowe no okay konka bingi tibarabe affected by dehydration tuba affected by infection yes utikiza amagaraga ukomangatana I get ishayo nabano kushoza wakushoze nkali yawe ushoze nkali iri white okay utakagira ngo ishayo nakushanga umwizoba wanywa onere ikikopo kimwe cyane ngo reka kunjya ngo tunyamizi garakumaramba numanyisa ki kantunyo nanye nakacupa kanje nakamaramo hati noreba amagara ngero y'uruhaga yagahanje muno kugira ngo nokwata akakacupa amagara wagamanyiza akakacupa noshanga wakwata akacupa wakatayo gakakwata tigakukarekura nago gahirwa gakarebere karahace kwija cwi kakumara uje kumfata ku mango gaje gakakwata hatobera hotinishonga konga wayemanyiza kuba kunywa bushatu bona deni zo bariyo rinywa kamwe nibwo ryamanya ngo yiniro no itaga ko so nabaza ko umanyirire mbere zitarizo umanyire kunywa akacupa kamwe karenga kuko tumumbere tagizeta amagaisha ni yes and kan chakukireba abinte biri abunumu umuntu ko boyine chronic dehydration first of all naro ha speed kushanga umuntu buri kanye zirata ashiri kuza kubyamo kaburoto just dehydration amagara hine kiga kubura konkatiga kakugambira directed mwendi gani ga struggling kubaho na noto twizi utuwateka so twagira ngo unywamezi gakumara nibagira ngo umuntu ashime ko wananywa up to 3 liters chat n'ibikopo mukaga umwezoba dia fluid now enyi out of that litemwe ne rwo mu byo kurya wano ndiye byo kurya biri musupu na hariye kina ejo ni litemwe so ushime kutoping up 2 liters ibikopo bina obuhabuzi bw'omushaho bw'abantu bukukibwaho Franklin's Herbal Jelly. twagaruka tutyo turi kuruga mu kahumura twaturumu kandi sisimka program ne kigeno misho zabasha ibiri nkaburijo sha ibiri zituba twino mujenyaha mu studio tandikiraho tuganira ibirana n'itano turugaho twakira bisinsi n'ibindi bingi bisinsi no kwenda simu so nawe cyo umujenyi twenda kuganira hanshonga zimwe azo twataho rira twareba amakuru agangarga Fort Potro twareba umuntu owakuruza abantu kandi eco nikikwata munonga hari buryo moyena abo ko umuntu kukuza ubundi atarishona nyuko batari bazire ba biologically nikimanyisa ngo ayino kwa kuyambire munonga kugira ngo ni wakubiwe n'imicyo kusingayo bari yarunga people bwanyuma yo kukura bakona ivinga nabandi hata abana biologically abogo umuntu wenyine barangwe bibanza tubiroho ako bari ababitwire ari cyankwata munonga nareba muri yabagamba kuba bakuzibwe yagira ati itake ryeye neringana futi 5 ari 10 futa 5 ari 10 charite agamataka ngo tukutura mu town konkanda sigara riki and remember mu town no just in henju in he just konga ko kujemereraho niyo gireba ako wajombekaho atokarga kuza kwikaho kutahira mu ka gate
eminde mnyino tambo ni urangwa katakana kako konko ichirza nebiye tauni hatu washa ngomuntu arfota besi bajangu yitakaria ina ko abantu basimbe mugorra naro mugorra gwaza hino rwiji musha yatere shururu yatere yakabiri yataho mugorra now ibintu byo bintu maybe is it one of those many things ibintu biretera abantu bagira ngo no kuyamba twakine mu gasho itaka turukorere kinarene baterera prime minister na Banjo Muranga bajya na president, of course president we program zona nazireba hatige gisimu kanagira kuba why specifically n'abasota barungu na armuna irebera but he gets information every time and again now naiza kuchimanya kungangarikanye buza president ogo bagamba kaino mujwekerwa everywhere kaino RDC yaro president naro ahoko this is a representative of the head of state ahabwache shongeze nizitwaro bwina mnonga specifically when it comes to land ezamataka charite nshonga zamataka ni kimwe mbintu ebikuturo bwire buringo it's not over, it's not what, it's namuntu koko witurugando hari abantu bine nshonga nkezo nibakoreka ngo nabara DC babituramu umukazi ari yaho najya ati mecho gukora nabo kutabana. So I don't know why land is becoming land tukimangu itaka niyo base not kutura konka ezumwe zangire kwa zatware myaka ezumwe zaragamo kwitwa kwa abantu ako abantu bajyango utawenduye muri manzi uzakurora ngo bitana aho ko icatwana beto buringaniza bacironzera iceme kuba n'ikiruga cyabo. What is the problem? Katubanze tugamba haba Franklin Zahabo Jerry aba n'ekitongore cha Wisdom Creations bakorira amajuta maronji munonga aga Franklin Zahabo Jerry kandi amajuta aga gagenderera ibintu ebi ahambere gwawe cyo kwanza wowe nombere gwomere gupoma no basakuru bawagesiga wagumano yagayaga wano yagura woine skin rush waba oinembe buru eitweta pimples umurjungu wabo inebiguna amazomba na nezinde ubundo bushonga bukwatena no mbere koresa amajuta gaba Franklin Zahabo Jerry lechupa chango chaka sente karinganire konka family basakuchikosa kumara at least byayangira at least okwezi so nkabenye nango bencho wakoresa obase kutungo mbere murungi ohebya atanuka kutegana saha mubiri osigaze nyencha kare ehurire bajango bishangwa omaduka minjo mwihanga but specifically bakuhira muka hacha hiwa kwasa kwano irukanjira omurimba rabajango zaha Queen Cosmetics area Portville building kan twine muna Vision Cosmetics area Abu Dhabi building then twina Fresco supermarket na hogariyo then abayibanda na basakuzo wa Mugabe Cosmetics yes abona abayibanda ntungamo muzo wa Manyire and Sons kandi abisinjiro aharyabiri muze aha Clear supermarket binene namba yesu mukwenda kubatera unda kushubura unda kubuze kwata amajuta gicirukiraho ninga ogaronde nkahi omucweka cawe terese umweje no tumushanje mwenda 12 50 10 aho banho watandikira naba Franklin Habo Jerry bwana mujirizi yayo nabuza ngo inshunga zikabana zitsubuka nkahi amataka kagaba amataka abantu kabo kutera umuranga bakagutera wa president yobwe shonga zukuri ya hacaro nebinde cyo kwanza cyabye na mujuru zinye cyinkwenda kubanza nakwatamu no kugira ngo abantu tubire binji twakiritaka kandi itaka ne kimwa habintu ebiri nkeneseste omagara gitu ebyo muntu byashimiye kuba natunga mujuru togwa mujijanyishija otunyoni nza kushwera nzara abana otini itake ryo shitama hakiri kabe karinganire konkobo kine so amherwa izoba umuntu twakureba ryaho aryembura burere ari byata hata batandika kayanira itakeri okugira ngo ubone umuntu abunda akagira aho yaza uko abantu tubire binjumu twakira itakeri twine eco nico eca kabiri ikindi ufuteka no kugira ngo itaka ndibasa kuba ritakaberire kimwe skasi nko kuturi umuntu kiteka konka akaba yituru kweto umurrogu gukanyiro mbantu umuntu nandagire byinji okukira batahivi hatoza kushango ngo
omuntu omwe aine itaka rihango okukira ery'abandi bantu bingi wabo bagisire hamwe hatuteekateeka ngu itaka rikyendiire kumba habwo omururu gworiya waine itaka ryingi munonga okukira eryahatahibe omuringo ogwo gwenyine ogwo orimu nooreeba ogw'obukumpanya ogw'okuteereza ebyapa bitari byabo okashanga abantu amaka nka 10 omuntu akateeza ekyapa yabato munda kandi arikukimanya ngu itaka tirirye hatamuherwa byona yena ngu atandika babingemu abo kugira ngu omururu nigwo guriyo nigumugira gutyo ayoreka ngu we nandagire hahango abingemu bariya bingi ekyo n'ekindi ningira ngu habiireho abo twakweta nk'abakutunga sente nyingi okukira abandi bingi how bakigamba economic gap bamene kwe nakyeta shi kushanga ngu abantu abakye nibo biine sente nyingi then imwe bingi tumwine muri aboro hatsesezo ry'omugisha gwo kugira ngu naija kuteekateeka ngu imwe abatiine kimwine nabasa kubakoraho emikoro yona eyarikurura nayenda kimureetera yagira tukonka itaka kandi ekintu kikuru habwenki ntakugenda nkarumba abantu aba nkabiiha omu itaka omu muringo gumwe ninga ogundi haza nibagira ngu amaani makye nigateera emicwe mirungi mwene abo kugira ngu ori omworo oriyo toine ekyokubaasa kukoraho hati oriyo omunyamururu kandi oine sente nyingi abo kugira ngu economic gap obundi nimpango abooro ni bingi then we n'omugiiga esente ashoma nkwira yahenda ebiragiro yakora eki yakora hati mwene imwe aija ayoreka ngu nabaasa kubakoraho ekyarikwenda kyona ahukana mangu muri abooro kandi obworo nibuteera emicwe mirungi egyo nayo enshonga ngikwata ngitahariya then ekindi kuteekateeka omu nshonga egyo mwa mujurizi n'okugira ngu abo tukweta nk'abebembezi biitu abo twatiiraho kugira ngu batwebembere batukorere emirimo kuko eine kuba neekorwa hati nabo bakaba too corruption ekatutahirira munonga kugira ngu omuntu nahika kugira ngu aze kweta President Museveni abokuba ahahaha haturayingire byona byayanga akataka n'obwensi yona erikukimanya ngu nakye konka bo tibiine bushoborozi abokuba abarinka ba leaders oriya kwakubarabiramu yabateera ekikonde yabaha eki yabaha hati bakuzorora amisho oteeresa ebintu bakukwata okibabuuza ati shana mbwenu ozo wa LC2 okimurora shana ozo mu LC3 ati nyeshonga zawe zancheze emikono mabi akata hati omuntu ahika kweta President Museveni nikitangaza it is as if okwahasi hino yo nangwa no nkimanyisa ngu corruption rate ituriho erya speed y'amaani munonga netahirira omutono mukuru kweshyira mbebembezi yasimbe nkuri hati mbwenu tuyishyira turate kweta rahanga ngo ashume ahagwo kuba nango n'obutesire President Museveni obundi nawe takahikabura hamwe mbwenu nteekateeka ngu ezo nizimwe ahanshonga ezakubasa kuba nizireetera itaka ryayeyongyera kuba rityo bayeyongyera kurwandamu byayeyongyera enshonga zaryo zayanga kuba n'obutwine bwino nangwa nani ntonga nango mitu bakuhandika buragwa konka nabo buragwa mbaba bahandikira mu mujurizi konka abo kugira ngo abebembezi bitu babire too corrupt kuri yahanze buko nibakoreka ngo they don't care nebihandiko bayenda mbabihindura bakoreka ngo gwa inita kanwo turukumanya and they call it a day kastensha hoyeba yijura kastensha hoyeba yagomoka ebyasigara toyina cyo mugamba so niteeka ngo one of the reasons ahabwenki enshonga nkezi nizeyenjera mukayesha no mwabazyo ezakube nizwera wa chairperson LC1 ezine kwanzwera LC2 zikahwera akapolisi kitwa karihihi corruption ekatutahirira oineho no bakumukwase emitwari 10 mujuriza abantu akasente nebakakira bamere nkwanzi nebigashongo mirku hata hasigaro rimbe kirakurateho kikushobera tikumanyiwe noteekateeka ki cyakwasa kano ingesera no hatu wabigama munonga nyino mushiza turi ya groupe mwana cyangwa there's nothing useful to add nta kiro kindi cyo mugasho ahubwo amano wabereze konka of course naye ninza kugaruka mu byongera mu kwabigama now icyo kubanza icyo barukweta umuru nyonka tegatekire ikiroho it is a reality nintegateka ngo tugire iteka rero kuragira umuntu kugira hiyako mu kwakwaringa ibintemo yes abo kubara ubwo amashita gabe gabuziraha bakamba tugira ngo to kwikirizwa makunywa ratazingahi akuba abantu bamwe bakabine sente bakwena bagatware
agabike abidomora bwenu nushutaka hari cyo kugira ngo wija unywa amashita gati dena jiraga bandi ati ukorize modoka yawe niyo rantware cyarto anaza rwibaye niyo no rangu there is at one point ubu hashemeye kubaho fairness gendere kugira ngo ahabere uburyo mabagane for instance hati nyo nonsero tugira ubwire ubo kureba ngo itaka yine aho takwikirizwa kurenga kandi batakaje nangwa kugira ngo itaka to kwikirizwa kurenga aha nyoti ndikumanya wenche binte mwe nimbe manya konga ninda abantu batakubimanya bakuzire bari yaho babimanya ngo mwe nitaka nangwa charite at between me and you ngitaka rukurugaha kwikarina nonde ryaki ari no kuzibanda nyoti nakinguriyenza abo kuba itake ryo kuza kwiyame byo kurya bikakurisa bikarebera abana nanguka corona project zikalete itaka and finally korwa warjiro mu nsomu itake ryo kuza kujoti no kutura ndiriche mnonga kongo muntu and Mahatma Gandhi the founding father of India akachigamba akagira ngo wensereme bintu ebikumara abantu turi billion 8 n'ekintu inserme bintu bikutumara ngabicara mu buzima konka abantu bine bikukire bakubire bine nico nakwere cyo kureberaho mu Uganda yitwe tukagishagiremo kandi iki kintu ni kikuru mucetegereze use the so called the politicians or honorable minister or president or whatever abaserukare or four star general wachikachi obokashomera nkahi Uganda nekibasa kutuza amabantu bona konka kizube kitugizire charite neco kugira ngo hatuye nabantu abarienda itordi when I kureba yes and this is the biggest problem why we have so many people loitering ukata ine kutura kongo kaza kushanga ngo ndija ine square kilometers makumyaga abiri square miles actually makumyaga itakandu kwata nkantunga muniryo umuntu why nondiri yake so tugizero mu rugurenge then ekindi there is no reason whatsoever wenje umuntu ashemerwa nagira kizibaketa president when we have the structures from the grassroots LC1 LC2 LC3 muka system yona legenda chumwe then ochikar bur district zoza akanyere nkachi bur district in RDC dero umuntu akagaraka karenga mu district ya Romero mu RDC na deputy webi ne motoka zandikiraho UC ne betorora ne bakora me I know so many families agine bizu byamataka RDC zibashireyo kongana arebeka ngakona ivinga nabine miraka of course tubona araho kuzoka zanga RDC na arwana munonga kureto buringaniza but there are also those places aho kushanga umuntu ari yawo na RDC kiriye echeterusha na ikombantu ayongera kuongerere na kombantu kandi abantu bine nakwere kubamara twakwenzere bebembezi bo kongere na kombantu because people have enough of their problems now hato umuntu akishoberwa ati nabanya mun nangwa ko kubanore nabanya charite no yamazima ngati nkama kagine nka disagreements yaja ngo agaze munakora ari yaro bwa prime minister konka ebyona bireto kugira ngo abantu ground abuntu babatakoze namwe there is a land problem in Uganda there and it has been there for years. I don't know why and no manyargando aturugando ndije aturwampara eyanje inkurugamo n'urugando nandije niyo kiraguza ntunga no manya ugum nrayinejo ndije neko mahari ya miti ya painejo nimpamanya mwana wabaki hatezu zibiri niyo district ya Rwampara kishatka watanga bugamba na mwizi ejo ni east ni Rwampara east hateze gombo ribi rwashanga harimo RDC ibyo byona bikaretwa mu ruru ibyo kugira nkabanye simbere byayanga mbwe nunu mumanya ntwiraha ngana abahire nakasente kanje hatumutima teme munanyenzire hinahigama zesho ngeste tugambaho tukajya no kwembeza aho gati charite koko n'abana ubwembeza ubi ubwasazire kugira ngo nyona charite twizire gukora simuka aha TV West hatu twahikaha aro twizanyo na charite twahikom twashanga museti ntiyentebe twajango endwa yesentebe nunji twatangara twaramatara amasya no mara babikora mwaje tutaye mwene ukiza mushanga impinduka hatu twashara mu ku Rwanda
rero twashara mu Rwanda then Vision Group headquarters main office Kampala diye kushanga mu Studio Park hati baja ngo reka tubabaganisize ngicabire cyo charito goma ha ugakome hari ati meza reka tugiye charite ati meza na rero nunjeje ati ne asako bajima rero nanye natwara intebe ate njuma isangu set techimara oyine intebe to ine meza ati nyine intebe hati kumukaza kubibagana ni cyecu na bakareta entekateka kugira ngo aba tubashikirizana katubaganisize nyoweka kuromuka okozera bakutero gama nkengo kongata bana bazira barino baryamwa bakayemba twaye n'abarungu hati bakizira hati kayemba tanka kuronde suhani mureke tubabaganize hati no mukuzuba baganize umwana omayanga tenya mempango ba now ebe bintu byo byarese twatandika kubaganiza because we wanted to cater for everybody now hati uzakushanga ngo ahabwe nkoretyo district termechizubu RDC obanu whatever na chimanya kongata ina hakubasa kugira ngo achobora hata abantu baronda president. Now when it comes to land issues enshonga z'amataka zo zirenge tuzukwa majority kandi zo turuho tegereze iki nuza kushanga ngo a land problem etwireyo nemare myaka nkikumite why amataka gatandike kurebeka garme center ko hati taka ya miliyoni nkitano hati mu myaka keshatu ndibasa kugoba miliyoni 20 ushanga izarugama hato kwa narigenda nabara serious amkuba serious kwe abako babina akazende nagumana atujira the powers that be abino bushobozi nagumana atujira hato munkorejo ushangu burukuzayo nafutere chikatu kore wogende no twonka akabanye sire iminute cheyongera ugenda nuna hato obanzo ochereza dediya ngeya university nabempurura hato mwaka gura bahomanya bachimsya bimsi yangu hati manya chimwe hato rgahozayo ukiza kukati manya hati nureba hati oko kubayinga time kureta enshonga z'amataka zatura zitakwazwa maho zigira ki akanyo tinkucenga onita kandi bari ya charte mazima ngate indgani ndarwibare aho charte arikuzarwa ni impozana guita keryo unashiba vyani bari ya kansara bane babar tubakumanya ngoko muntu atwegisire mayizire kwiba hati intandika kugurira manya nturoreba ntinkiza umuzeye yakiroho ntomuzeye yintinka muhesente zanje nango mujurizi warugokwe ubundi bakaja ngo ijo sigenderiwe ijo maziro kujo tumwe nyonye nditakeri kongatu washanga umuntu numurana mutwira mukurira mutayire hamwe amezi emigorra kuzira numujireba kongaba kuja ngo hati yatunga busente hati wowe nyine nuwa kugenda akakwata itakeri ryanya karito muchapa hato za kushango shanga temere atutwira hatabona batwira muchapa chitwaba hato gwe no jangu no mugamba hochi kandi kangambire no kuja ngo tukopa konka I was talking to a friend of mine akanta ya iri jo recent by the way kanuna akanta ya iri with his wife Hope so they were visiting hati twabe ntugamba ba angelati umugana ndebire mu muza tukanyire abo kwatwe he's comparing with Ugandans akatwira na naheru Canada na nense zinde zatambwire we are suffering from accumulationism no ibyo bindega bwabihwire kare nitkwata no shanga gato inakataka agataka toka kombe kirengo cyo tingata amazu mukaga bapanye kandi bampereze sente zitwingana ziti oronda kandi ukiza kuronda kandi oronda kandi hataka haherze hatuwata hocho toka cherze haza ho kiri nitkwata ato mukwata usanga umuyi no buntu bwinji kongana bo butakuyamba kuhinduka abo kuba okokataye sente zine kizukureta okokataye sente zine now ekiyabe nagezo kugamba twine abo kuba wahitegereza jabajungu tubine mataka charite nabatukiza Spain no kireba batsha production nabahangara no mumbanga bwo binakataka iwa ko kwetaka chako inakatini nikikakumanyisa wakakakora obingi bakagambira ntasi yo kajot nabatukiza ekiba kweta the quality of life as in medical insurance government ne ikoreki nego man nabaturaje omurigo bebe hano bwire bafite kateka ntunguka technology nabagitukiza bo kwa they give it time yes cyo turya hantu jabira bagaraka batura bakisiyo bwira jata to no bwire uza kutambura ukacimwe mbinte birisenso magara gomuntu no kurgomayo kazo mugundo ka comparing kego kamanyachi hati turatu jabasebe logically why would you own land rukchira mahiro okarenzo kakwaterindi
so nore una policies no nagirira ngo itwe nk'abantu katugume no mu rugo bhangwa hati ntwetaga policies ahiku izo kugira ngo no we have passed a policy iyo kugira ngo umuntu atakagera itakaruru kurengera rero ntibaza benwe yijashe tuterera hangabe no yijashe government can do it of course atesheta kuchikora abagira umuntu babayo no batwiba akwata mujurize nikutangaza tuturi hantu gamba tindi yandu kumanya ngo bambise nko mukintu ninchikora abo kwa nimpuranye no gomwete impura ntine mururu nimpuranye ndanko rihanga ryanje kandi impuranye nyenda ngo rahango mwigura nsime bunda atahaja twe bari mwana wanje kabikora konkatu waisho kazo mu system yejejebe yagire mu mujurizi ariyo mushomankuzi nakosa nkeshi za impossible yagire mukayemba bariyo mushomankuzi hatibije abandeta bantaha hagati ya abari no ntunga hata umujurizi aha nakayembaha nibija kurwana sogwa rya hagati cyakire cyo kurondara akwite nabamuronda nakwita abo mburire cyakire cyo kujango bakorera mu system emishara yawe cerererwa kwija reraga mana goriyo no kozesa gafero mu binji ngwe nanagame ngo ubworo nubutere mice mirungi hata baheza kwate emishara yawe myezi nkena ekabura kwihika hata cyarta bena agambense kahurana bamuronda bura hata muherwa bena bakumaramani obakonsume do mu system jeje yafire kare hata muherwizo bani ubana cecho so hata ninguza wajo government ntandikira nkai abo kuba birinke byaturengeze mukono abo kuba mu system tokajo tateje yonero honjate then ntandike busya nango no wakujarimo kaje tufiyona kanjate ntandike busya hona mujurizi obihiraho aharengo rwabira aho bakamwata haza yo charte uyakozere nawe ho musisimu kwa kwetegereza je hata naije abantu we yanshitamira aja tati manora muri yo mizanda tatkuro ineci hata akashoshere cyakantasya hata nyene ko kumwa bintu mbitwaza hati nyo ijara hakiri nanye ndandika kujuro mururu omuri wo kujangu mirentaist hati mujurizi ninza kutemere cyatano konkanye ninza kusigaza miliyoni so hata cheza kundira hata nanye ndandika system ni yemu hati system egarike korachi egarike tandika busya hati ndiyo ninyebuza really noreba nguhinde cyakubasa kuhindukira in any of the systems kujango hagire acyakwatwamu then hagire wachikwatamu we nabaryo hamujurizi akirenkaka chare you're very right chare to shirabo kuba it is very hard. I think at one time no ujirot maybe let us consider God as the abako ntwetaga chiba kwetanga total overhaul echintu kuchata yan kucha amukuba koko ine chibo arebe intu ebyo kure no obundo kachuzumi ko kagaruko kachigaruzaho dato kachitanda kachirobo shoka tanga kutebeka nsibanda kuta abokuba waza kurebe binte mu kubikora. Do you know that now tukirari a level yo kugira ngo ndwikiriza kandi tukigambira n'abana umurimo gutaho kwibira ukahora boshi abana bawe tubakushoma abana tubakushoma iri hangati umurimo gwawe utaro kwibira mwene mazima hurura ndibana results zo mwishomero wabana ukora bakujyanguza kwa miliyoni hata umuntu najya miliyoni ne ya miliyoni azine kuyambachi atandika no kubara atatka tujyangu miliyoni twakwataho zona wazibika kumara umwaka ateza tu miliyoni 12 atunogura munangwa wade na nakataka motoka yorara bato motoka urujyanga now finally ebyo nabirya kandi ukirenga hari yebyo ugaruko sanga ngo ijo karo umuntu wabushenyi nagira unayenda bahinguza iteko mu rubushenyi atagara kugira wayombeke njo mcyaye kurenza miliyoni 500 ngwabo kuba agire yayetegereza ubushenyi remenzo za billions z'yo mbyaro niyo to kuzimanya abamwe ntibana bajungu hati akangira munota okikomuka ngo abazire bakureba kubi bajya umwene mutabana wananka atakwingana nkiwe bwendebe cyakozera mutangire no gukora of course you know why no gukora umwana ari mu ishomero yo na situation just you ntrabe so it is the system that can save us. Ati ntuzakutandikira mu parliament, we have members of parliament, they are not decorational tube kibaruro kugira ngo nebe muri birya batandikira kubaga amateka agagenderire okurinda community babagagara bakwate kashi ncucuzo ati ncucuzo babanze bargiye haze yabasiya njyangu tugarike teje kwa bajungu mujurizi haro no wakigamba aro banyo mujungu ogu reka ngambi
nore South Africa charity and I'm not saying bagarucyaha ukana tina kubeta bya konga ino guteka mutoto gasho babe bakozire ebitwayise ngatwara infrastructure ngane mwene biture ntitambura atwango cyo kurebera ucyambara mbarase no jimanye ugitwiremo einera gune zinga no mangu zikombe kw'abajungu hona hetungukire mbarara yitweji ombwenje bwitu with the blacks tuzaguze imyaka yo kwetegeka buri mwaka turiyo myaka engaye tukombe kaganara guneji rukwati these small cities zizenze kurabwa hati zakabwohe rukwati zisinjiro einera naragunemo araguno mugashogwayo kugira ngo y'ukurwo makaga abantu byorana biherunda ndoko hati obogwire abantu bakigira shi there are things that we have failed totally completely kugira ngo umuntu yakujya atomujungwa kare better akwa infrastructure wise no gukoreza usafiri ingamanga gabajungo mu Europe nangwa nagamwe negakira when it comes to infrastructure entambra yenguto garzemika na planning wara za Cape Town Johannesburg n'abajungu jiho mwira gujunoza kwa no bareba after years so tingu jangu bagaruke konga nabo bwo kubwiruka mwego abo kubabo bakaba bakore binte bikuyamba abantu binji batama shomero batama rwaro bataho obu nabo biba batwara ko katuno yibwo wanyu okana bibakubu wanoreba abantu bambatera president Museveni omuranga ncanje mayisa ngo mbareba eshonga kwa kwitahiremu obundi wakabe na leta buringaniza somehow because bamwinemo amatsiko bamwinemo trust bamwinemo kugira ngo kwako mu kintu akitereze cyo cywa tuzo mu kindi konka ntumanya ngo niwe mukuru wihanga not so mbashwa ari mukuru wihanga kandi we ari kubasa kwikagura unde kintu akakitereza kandi system ezruho zira under his government kati kigambe tutyo konko kareba ngo ibintu aha ground tubiri kukorwa hataho noteka ndiyo ni defending cyo kugira ngo tikakugira ngo twegombe a person from outside ije ikabe niwe yacankara namwe mbere eco njanje manyisa ngo president witu we akabanza yatureba nk'abanyihanga yatureba nk'abanya Uganda yatureba nk'abamukuriro mukono ahanyuma yo kukubura obutegeke bwo bwabe buruho hati yatutetsa obone ntunga mujurizi omukutetsa ko systems zahendera zumucankarine omukugamba omukuteka kwanje yashanga bamwe twatesire twakwatireyo hatwaje kutwata muyashanga turgebe game complete and also obone ntunga mujurizi haza kutwaheza kubebe game twagamisana nabandi abatukuratire kokura nagambe mujurizi ngo nija ndiyo muntu ari kwenda ngo mpikirize nshonga nko kuzishemerire nashango tuyiro mu system nkenda kujubuzabuza hati notaho buriyo bwona bo kugira ngo either on convincing nanye kukurate kano mango kibini kinyurira munonge kirungi ecyo kwa kitura ninga nontega katwa nindwa mu system mpaka baronzera ishaka zo mu system yo kute mu system yo omurije kwatagana abore nontunga hati no gamere yagamisa nondijo hati muzeye ki yabatandikire yaza kushanga yashanga ngo ainebigame byonka tachine hukwata omukuteka teko kwanje hati hasigara president Museveni wenka so njimanyisa ngo niye shonga abwenchi kutwata byo mushonga bwitwa ground muzeyi no turukutera muranga kuri yeruguru because we know here in between nothing can happen, nothing can be changed. And the danger is the danger is systems nzuza kubene zikora atari umuntu ato umuntu reka ngambe kandi nakujango zikazagama president ko kumutera because no president Museveni will always be unique in his own way we akagura na nebe mukwana mugambe cyubanza nacengurura mirwanye mbere nagetegereza naza kurikiriza because he has na wano mbihana yakurebe to listen na yajine how sure we munaza kura turundi jo kwetegereza abantu nyendo nyetegereza turushuwa tutangunaza kute kura turugondijo agire traits ze rero nabo baze uzo mu bantu tubagire cyo batandika kuyomba rero cyurikize rero cyintanayizinge aka in sense of judgment hikire rero nawe acwemu ayambe na angwa agire nesasi ezo kugira ngo yarebona bakwanga atagira tergayo turebe rero agenda kwereze ecyoshe mekubano akubumwe na sotinge so bakubwira mujurizi ati washangana no kugira ngo president atuyambe na wogo kikecho ataciruho
kana na system wegamire hata na hafi hata onhembo kuza kunera ya ujanika nico rukurebera bingi bashaba ngo habeho system zikore kizakubena zikora abo kwatuzukure makora vuga tuzikora systems hatwirukiriro muntu atuyamba hariho murire kwa mutachi mwine ariko baza kuyamba mugirukiriro takuyamba rubaroho haza systems zitakora hato okagwerwa kagwe kakaro kargeho tuzomukahumuro kachi sisimuka ekiriyo negendo mizu zabasha ibintu ndakikasha tunemwe reka tuhumure turaryo mukahumura aka tugaruke tugumizemo norebera kimengo twahika twetaga systems that work program Simka TV West Nehinda Nekigendererwa kitu kuhereza obuhame aha sente zawe ezibikirwa mu banka ninga she kitongore kindi ekikirizibwe banki nkuru ya Uganda kubika sente okuhebwa obuhame aha sente zawe n'ekyo mugasho nko kuzitasi ahabweje nshonga government ya Uganda ekatandikaho ekitongore ekya Deposit Protection Fund okuhereza abantu obuhame ahari sente zabe zibikirwa mu banka n'ebitongore bindi ebyikirizibwe kubika sente ngo banka ninga she kitongore ekyo ahore kubika sente kuchakukingwaho otachimanyire DPF ne kushumbusha obutarenzya ahabukikuri 10 omuza Uganda rebeka ngo biri kukwataho aho kubika sente zawe biterere nke namba yendanga muntu ninga shini enamba yesimu erukwakira esente ninga enamba ya account endijo eyorukosa ombanka endijo enkora no bushonshoreke nibikuratirwa okumanya biri kukiraho hikirira DPF aha Towers plot 7 Lowdale Road Kampala tera not ishatemu 2 ibiru not mukaga ina not ninga bataya ira website yabo www.dpf.or.ug nitwe DPF abaru kuhereza obuhame aha sente zawe Deposit Protection Fund ya Uganda. Step up with DSTV and we'll show up by giving you more incredible entertainment. Well, that's it for me. Upgrade your subscription between the 13th of January and the 31st of March and get an even higher package for a whole month on us. What a day he's having! There's nothing better than putting a little bit in but getting a lot out. The brothers-in-law just got to town. Relax, everybody, I'm here. I've heard good things about you. Don't let me down. Step up and we'll show up on your home of entertainment, DSTV. Look out for StarTimes Solar to unwrap your lighting and entertainment experience this Christmas. At only 700 shillings daily charge, get yourself a StarTimes S50 that comes with lighting, phone charging, strong lithium battery, radio with a flash port and a Bluetooth speaker. For more entertainment needs, get yourself a StarTimes S130 that comes with an extra 32-inch TV screen and 2 years free StarTimes subscription. StarTimes Solar, more than just solar. Uganda, are you ready to kick things up to the next level? The Uganda National Lottery brings you Sports Stake 10. Predict the results of 10 football games and win big. With tickets at only 500 shillings, join the fun and make your predictions count with Sports Stake 10. Sports Stake 10, your ticket to football glory. Uganda National Lottery. Dream, play, win. Participants must be 18 years or older. Play responsibly. The Uganda National Lottery is operated by Ituba Uganda and regulated by the National Lotteries and Gaming Regulatory Board. Yo numugamba cy'abantu banje mukuru we cyanga Litha MC kandi umuhereza wawe wa program eyo munendeserezo kwihamande paka ora katano ndiya kwamanya isakazano kitu akasingula school fees na TV wese cyo inekora n'ikintu cyangu isentezi za kwantuziga baburu kashatu program eyo munendeserezo so making sure ngo wawo kinga onkazana tanchira yejesha kuzana imata star ibiri ishatu
munana star ishatu star 10 otekeho hash okuratere biragiro obase kwano taha mukazano kitu akasingura school fees na TV West B2B4 otaki masire kodejo making sure ngo inishirinje 12 aha mobile money yawe ningashi aha Airtel money obase kwano yisingura cash ningashi school fees na TV West. Shozi no mumpanga ejine TV West kan program ne ya sisimka adakikasha tunamushanju ezera ngomushayitu ya kabiri twagaruka echo kunyane cha Sting ne kwa mani ati ombyo kwenda gukora byona no yetaga mani arobora ahurire moraru yawe ya hansi no yetaga kunywa echo kunywe kikorireme birungo byo kubustinga byo musting echo kunywe echo kumeze ibintu nogura kacupa ka Sting okanywa no ndakukora nkanyekiro aza norebo turutu wakabakari you need to do your work then uchezo ukamutata naheza mweno ukanjure cywana ukora so kugumara inejo nywa Sting harabo kuvuga motoka ukareba wundire no basubutahika yo taguze jire but you need to keep on the road nyenda kubasaba ngo okwenda kongera amani umubiri gwawe ukakora imirimo yawe ukajihenderaje nywa Sting harabo kushango ina assignments zo gukora ekiro so kwena ngo turutakuteganisa nywa Sting nangwa n'ubundi na hati ngategesha kurra no burabura muka fatigue nywa Sting ya nico cyo kunywa cyonka gitaba kurarana batambura umukashesho kashanga wena wahikomuka wairabya ho twizo ine kwija gukora system ka rerwe no ikawe no guya no biha nyenywe ka Sting kanje nakana je twonko mwana bakamukora mucomba ki so nywe echo kunywa echaba Sting kiriyo maduka gona muihanga yuaha yuwa washika rugo motoka yawe rgapchi yawe ninga shuma mpora taho muduke jeje yo kureba je tumumpe ka Sting jakashanga yo aboko ba supply eriye enough kandi bafa ahamagara gito okuba kurungi twaturiye hanshonga yo kugira ngo abwenki enshonga z'amataka nezeyongera ahabwenki kurwanagana nukuhango ahabwenki zitakwa kandi kitandika hakaho mwaka hakaho gundi bakahika kweta president Museveni ngabani we yataho munshonga and when after ibintu byatantire myaka nkasha twenyuma kandi twine ba leaders ahabyaro twine bari kwata byamataka nabandi twine LC1 twine police twine buciko bundi bwona kongo kashanga ngo ishonga nkezi nezigenda zitarukwa kandi obwo turyahe mito tujine ebiragiro tubishomere nitwetegereza no tugambo mu ndimi turi kwetegereza hamwe what went wrong or what goes wrong on process omwe ngwen tontuyo ntureba kushanga ngo systems ezumwe zikapakare aho ine kwano yirukanzira no shanga hagamire shange ngo nazakwasire yutiwora ihemwe ngona so hato sharamugaruko muka ari kukizamana twareba ukugira ngo obumwe omururu nagwe guresire bizubu wena ngogire bingi okukira abandi twarebana na economic gap abo bine sente nyingi abandi bakahwa mukare hato umuntu mugigare wo busente waje atatu nkureke kanje neminge bari yabona cyaro abatere cyapa ubutaka bukuka nebindi byo nako kutija ntubuganira program ekiri eyasisemuka mbwene mujuru tinkumanya nogira ngo bwo twakugaruka aha kintu coboragwa nacyo tikaba kine muka sense ako kugira ngo mujuru zahatahori ebintu byine kandi obwana obwine no mango enewe kambeta abana bakaja ngo kweta umuntu obwana niki abana obine konka shaheji iwe no teka ngo kiryo musigaza munonga so wakoroboragwa no wakoroboragwa nko bwaba muzeyi hoteka nko koroboragwa biru wafa buragwa mukoro waza kufa mwenu ni programa garaga gendera mundetera kapapa beno za ho yigitura da ojiroti da osya hariya konka nteka ngo buragwa ko jengo abantu bashomesibwa haburagwa bakamanyo bashemerere kwamba bukora bakasiga barambikaje enshunga nora twatantira fotopoto ogoma umushahi nabana buyakurize bukuza
kwakira umuntu ukamuyamba utumwe ndeba tori jotije bino kurura nibo benyine batiremwa mani okuretera ritaka baruguza bayino barukore bikoro hasa echo nchimanyisa ngo omuguru sogo bundo mukurwa mu magaraga owo mushije okurwa mu magaraga akatarambisireje kugira ati abana banje nananka mbwenu ogo mukuru nuwaragumena yebembera batahibe ningogo mugati ningogo muto mpurire bujurizi haza eche siweke cheruguru necha abana banje abishiki nanka rero mbwene eche chachika maha awamurana wanje nanka necha bojo banje babiri nanka ogunakoma mugorogu ogwakoma hasa nanka abana abanka borra konka mweno bunu bobwire bagaruce hibaruziri ninga kujangu nkabakuza akabo naka kunasiga hife ya toilet njano huroko ndiyo nyine mu experience akwo mwe nabukozere abo rero ntunga umwana yabacogo so no zangu buragwa ubutakuro buragwa tichakwasa kwa nico kiri hansho ngecyo nkinegeze nshonga nkezi kikatusya akweta abana banja na ba president Museveni abo kujanga bazire bitu baratebekanise yo no jangu bariyo mbabukora real n'amazima kugira ngo buragwa nabwo ahibutabire turebe nibyimukayo bandero nsinga ngurahamwe hona kibe nkimu kibo kugira buragwa abo ko batine na twarebire direct take over uba mwino buragwa abo mutabwire hina itwarebire umuntu nayiza akatera abantu icyapa no tubikoze tubine buragwa bwabo nka family uriya izane kinanga icyapa ritaka mwene bityo konga ngo kwagamba I think nayo nemwa factors ziretira abantu bayeshanga bayone barwana baryana nebitana nabafakubi abo bintu byango buragwa tuburukiriya so okuraga ni chukuru umuntu yayine bintu akasiga biteko mu order matches kandi okuragwa abantu bacenge naco bakiresire katukigambe kugira ngo tokwetaga kugira ngo boyine byinyi ngo cyo tinyine ekazi zingahe no you can no wasakuraga bebe kubyenyi Mshat kulinyine proti zanji itanu mtawu no mabonye takuzaraga kajanteji iriya igende tegeji neki hongamwe nabamwe ntina namwe kanye nintina kandi kutina tinkumanya bwacha aro munyabwenye mamwita Martin Heidaga Charity Heidaga akagamba munongarufu akagamba munongarufu Heidaga kagira ngorufu mwera karugamba ho byingi ongakagira ngo kimwabinde ducemeye kumanyarufu tarhumya yake eyo muntu ari qualified na no mwezi gumwaza rwumaze rukwezi nafa na no azarugwa ho kirizo beri nafa nenda nerugama so it is not good abantu nimba nimbreba ngo hatogwe ngo ashize myaka yo kufa namazima ko kukura munonga mwera abantu bamangu nico kisigire konga tukugira ngo uri rukwata yakuzere ngo weta kufa wachigamba wenyine ngo gwashiro myaka yo kufa nafa kutanga so nabwo echo no uzunanizo baburiyo mwe bakayemba mwena kabe yaterereze ibintu bye konga ntina hati aho kwachikatore konga chindwe aho kokoro buragwofa kuranturengo no bw'abantu bakuru nwashemeye kuragebi kandi ati nitwe turaruguto accidents ziriyo nebindi byona so okwemanyiza kugira ngo ibintu byo ino bishoborere naco ni kimwe ibintu bukure byo muntu we nashemeye kuba nayitebekanisa kwiye twantugamba at national level katugezeho kuza munongo munshonga z'amataka kwa ni kimwe mbinde biriyo bihondanisa munonga abantu ahikirayi muki tikwatsa mani kandi tukisotingeje kurenga cyaho tushoboreje turetse kukisige bicweka abantu bagasigara baharangatana bakitana bakagumokwe ninzira munenoja kwa no yongeserereza hwaho mugire nkiko kandi abebembeze bitu mubabebembeze bamazima nimwe mucererize enshongezo gumanizira kukakwa kanangwa no twagenzire twagengwe nkazo mukoti byabirebyo mwene kazo mukoti shiko mukoti hatana naho kwe naho tugana byo biruma atamhere bwizo muntu aruzinge kintu kiriyece atinkumanya rahanga witaratushira mishango ki twine aba Hayes recruitment experts abantu aba bariyo baturwanira ihari nabafayo munonga kugira ngo ubundi tukatungo burumo butari umwenda bumwe tugire ntasya tugira aha twaranga abana tubashomise tubabasa kutunga mirimo batine abino mwete go turondera imirimo umunsi zitari zimwe na zimwe so ko rero twireye neshiteka teko okubasa kukorera heru konko ino bweremwa bwa sente Hayes recruitment experts abari kutwara abantu aheru okukorerayo bine kibariyo bakugambira kasheshekeri izoba bakureteraho mugisha gwabusha
yes omugisha gwabusha yija ahaca ikaceka aharwa mukaga ebirabiri na bibiri okwezi oko kwa kabiri oyehandikisa habwabusha ono hurire otashashwire nangwa na shiringi 10 interviews na air ticket nabyo nebyabusha utaferwa omugishogu hariho emirimo nkotwiro inestekateko okukorera heru konka oyino bweremwa bwa sente basa okutunga omugishogu ogu bakuretera ogwabusha ija yaho noja kwa notunga ebirikongerwaho interviews na air ticket nabyo nija kwa byo byabusha yes kandi emirimo erimu okukorera habishayi byenyonyi hati nkeki emirimo erimu harimu nka security guards bakirina bastewards nabo okukora omundo omunyonyi okukora omu customer service you know aviation workers house helpers na nendijo nabwecho waboine chetengo chokora na nka agent waba haze omuchweke cyo wanyu ahizoba ndiyo rumwe no ija kuba no yahandikisa rero tandike kukora empiha na naba haze kandi bajango kwehandisoku kujya haca ikaceka nokutandika shaha ibiri zo mukasheshe mpaka shaha 11 ezo mwabazi kwatobwire nakweshengereza utakaye kwasa kandi wanda kumanye biri kukiraho tera hasi mweji esimu yabo harimu eya noti mushanju ina noti emwe ibiri ishatu ina itano mukaga ninga noti mushanju ina ananina atano ni itano noti mushanju ina ani itano atano ni itano atano ni itano hamwe na noti mushanju ina noti emwe noti ize simuzitereho noja kwa nomanya ebirukiraho eshaba haze mubasa kugire cyumwagasha ahabwo kuba abantu batwiro kwe baganzire obusente mbateganisa nibenda guza gukora noti bine na 10 when this time omwaza kutandikira busha na ticket kabe yabusha really you are going to move us high we salute thank you very much achayika cheka ebyo yokweza birnabiro kwezi kwito kwa kabiri hello abonchi takuruga ninjya kusiburaha nyona charite for this time konka simu kaniza gumiza mwa kwa bisinsino takize mu kimangu bisinsino naija henderera kimwa shayishatu mbenu zabashe bineda kikana na munana charite we shall meet you on Thursday orwakana kandi charite onagumizemo na nchaka inakuba bine bitumureke tubanjure bisinsino program simu kaniza garukire shayishatu mugumize muno mureba program za TV West